na hamadi namna munao hono haram yokaya please NK to but from city-room ni reme hena buti kauno duka toujours faransa tanzo hena mnayin ni reme hena buti duka hanza arma clavier ili ni nji harma city-room parce que déjà tambe BIOS yokaya hena katika njoli me ordi change video injie oharima ye city-room tijanja rema hena buti inambio kanga bo ore rama ile jing hai kitashinda ya njia oharima ila sedikando na demande parce que njafanya zilikao duya nambia nifanye bon avant de me donner est-ce que et quand tu remets na bouton aujourd'hui bon ifanye restauration voilà tu fais redémarrer il a ordinateur bon hanambia tu remets na bouton bon voilà maintenant handiso unjia uharima ila c'est quand on installe harmoye c'est de romia bon ingalo rafanya ndo ngene harmoye samba okay hena sedeka do install abunge biduka ngo juwe zi programu zero yako ngo juwe zazika wendo wazifanya mimi tinstall windows tinstall cd ilo na windows xp harma ye system ya windows xp surtout service back 1 na back 2 ngabo system ngabo hazibili kumrudo zifanya handani install windows normal ya bili mrudo diviser et discuter ya kama vile naonyesha namna je mradi video idiscuture namna je mria shindo ya towe virus iliyo harima idiscuture ikai ibaki hata parce que the programme quand on loni zo installer harima ye the ordinateur za hatu c'est vrai zo towa e virus shanga wa virus ikaw zukashindu roha sababu program zo baki zo hinda hata zunjuliana zinda hata makati zifanya problem harima idiscuture ikaho mndu henda hata makati ukawa ngufa install windows yenjema dumrushinda yafanye format yokayanga sur yokahena virus ikawa yakabanda bahanu isa izima ni format ikawa ndo akaifanya au ikamkatina programu za muhimu ikawa mrenze install harmo discuture hahe yenjema dumrulamu haya ifanye yafanya devise ila discuture hahe ya joka ya hena problem au hena document ikawa ndo yakaya harma idiscuture yakayabania virus cha ilabo izinongo zonte pia ngamjunda nazonesa ku harima emahadisi hatu yaba hayano ili relewane ili mdo distingue mbaba ili manada mashinde ya juru kayabano hazi ya muhimu tulisoka ike ordinateur ngana problem mbaba lienbendi ya one mdu rafanyije no ngapumrongo ika manada mdu shida chifanyide ngapumrongo ika upo kweli ngayo oblige mdu ya juru iende yatehemu yamfanyizo ama wana problem wa mafitirini timpaka mdia kenti ya do tabia au mrende atehemu yamfanyizo wakati ukekinga wadaho ni kutoshinda ujifanyizo bon ngamduso tasoma tena ukaya yesidi kaundo tumia sidi ya shi faransa me zerongo pia sawa ina miaka wandu ya nziwa sevre ilangiyo nzima meye buto ikawa ngurumia wa harima ya lugha faransa ne buto ikawa ngurumia wa harima ya lugha ya Kiingereza ama hindi karudona wana basai deja yesidi sai windows isai program au BIOS isai njia wa harima ye esedi kando nesta ngarona udi nyama behino hanambia ukaya hindi kama mwanzo installe ya windows please enter ni reme enter de la buto ya de la uyo buto ya entre yashi faransa ya bili hajanambia hindi hajanambia ukaya watunalati wakati ngamjua harma ya entre narone zile nkaudu tutuko rende habas hajanambia ukaya hanambia kanga mina driver au ngamina disque dur yangu ngiona ipartagewa mbili ngamina yenu 1 giga ngamina yenu ye 6377 mega bon ngamdo naonesa namnaji ndoko shinda ni devise disque dur yangu namnaji ndoko shinda nifanye format ya disque dur yangu ili virus iliyo harma disque dur yangu ila zi ordinateur kando zihulo hunu faransa ezinji ya disque dur qui partage ila tinjema parce que makati mbuka na document za muhimu ike ordinateur ike windows imenya haba lazi document na zidungana na windows zila injema dumrushinda devise et disque dur ha bon
sha ikale umwana da masabu ordinateur yaho ngo ipariso Windows sa installer yabo manu kaya ngamjone sanzia ni origine yumru devise disque dur yaho harma e bureau watuno kazi la document ka ndo zilo harma ordinateur zimenya shabano ngarahadisiyo mahadisiyo kaya ngo devise e disque dur yaho ça veut dire ka hina document ka ndo lio harma disque dur lone yinvan ya duka ulawa bon narangalia botibana haruma vanu hanzi ha delete ni supprimer. Alors ça veut dire ikanga mwanzo taino hajaida traduise vanu ikanga mwanzo ni supprimer disque ya web driver yin c ni reme d amremo harma clavier d hanambi kaya taino hanzi van entre ikanga mwanzo ni continue ni reme entre ikamanzu ikanga misuru yokaya ngamanzu nzime nireme L hanzimia ila de amadi na mona wa abaha ngamina driver nzima. Bon, namna je ni partager au disque dur. Ikanga partage ngarangalie bontivan ahandishia bontivan ikanga wata inova yararu ikanga wanzo partager e disque dur yaho rema C ngi harma clavier tainu tena aja bontivan ikanga wanzo partage disque dur rema C tireme C hanambi hanika e volume yahe e disque dur nlonio narelewane mega nzima giga nzima ya disque dur iyo 10 000 ça veut dire vraiment 1 harma clavier 1 0 0 0 na 0 9 ça veut dire ekanga wena 3 giga wanzo diviser par 2 avo hinanzima ngwefanyo 10 000 mimi ngamina 6 giga amanzo ni diviser kamne joifanya 10 000 au nifanye namna hiyo wewe ndo choisisse e volume ka ndo wi utie harima C mais debut na relo anoka e volume ka ndo utie ovanu inde volume ijokwenda harima C na yenjema dumrufanya e volume yinji ibaki harima C parce que voilà do vanu wal bakio ya Windows zi programu zinji tena ngastare harima C abu e video e volume yinji do ibaki harima C mimi ngamina 6 abo ndo jofanya 5 malina monao na 04 nireme hanambi kama mwanzo ni clear nireme entre sign 1 nireme entre kama mwanzo ni continue nireme entre enfin 3 1 2 3 4 entre c'est un le range 1 2 3 3 4 voilà hanirengea e volume kando na demande na nzoni tie harmasi tamba hena giga nzima yo 1 na 0 4 1 na 0 4 avec ngawe na 80 wanzo y partager par 4 abongo fanyo 2 na 0 4 par 2 abongo tufanya 4 na 0 4 ça dépend he volume kando nzo unique et la disque dur ha madame na mwaona ban déjà ti partager hanambio kama mwanzo ni installer ni continue ngamdemo entre sayinohan kama mwanzo ndemo entre ni installer et kama mwanzo nzime ngamdemo delete ngajina maona mais déjà si devise il a disque dur kama mwanzo ni continue on installer et avant ngamdemo entre harma clavier indeme bon vama mali na monao inika ligne 4 zenizo zonne zizo ngazifanya format mais est différent hazo zombili hint ngamona kaino ino ngefanyao ye folder ngefanyao malafu ya ntfs shaharma q ino fat harma q et différent yazi nzombili hint ngarjo wona isuti yabano harima emhadisi kawo ya chotunga bana wassalamu alaikum